Ka Seng Longkmie Catholic CMC Block D Umsning Parish kala Pynlong ye ka seminar ka bashisngi hakahndriu tarik naitung hajar arpusan hajaka juki Sister Bethany Institute hasnong lumumpi. Hakani ka seminar lawan ban ajing hikai do Reverend Pada Rafael Mayong SDB Shapang ka Liturgy Jong ka Balang. Palat spagut ki Longkmie, Longkpa ki khun samla jong kani ka CMC Block D Barokawe kilawan ban shimbenta hakani ka seminar. Haswa ka seminar la sedang shwa da kajing duai bat layo e kajing kran pediang ngobha ya baro na ka President Kong Rosemary Cardoso bud sa ki session bapher balasam do Reverend Pada Rafael Mayong SDB Shapang ka Liturgy Jong ka Balang. Hadian ke seminar berki session bapher la penkut daga mas bekut bala bentalang nadu ki hep ki barit ki khun samla ki Longkmie Longkpa ki sister jong kani ke Bethany Institute bakentup nadu ke director Sister Mavis bat ki we de. Hadian ke mas bekut layo e ke jingkran ai khublei na ka General Secretary Seng Longkmie Block D Kong Ethel Mary Linkoy. Ubu yang ke sakramen jong ke Eucharist bat yang ke sakramen jong ke jingkan tanglembang. Hagas kita ni mukun Yesus sayang na kebenaran biji. Kasih sajan Yesus udon apa kepok jong kami ram eho. Dai Yesus yo dia. Kawai nak kijing kule. Kaba namtip hangne apa Parish pilih ada yang kata. Rekat siapa ngalin na kebenta paskah. Na khot ya kipat iriwe. Hagas ipalai. Kajing on cisya rei kenam rei di kentian. Tu duai nama kata. How try kajing on ota kenam rei ha kajing on tu. Kira jadi lau thai pi ku ki kun lam ron abrek bisui. Wadra kepala bisa. Lembe kayero. Lari kijuti. But what I probably ya no hal. Kalau ying ke betul tak orang syua. Kajing suk harga ini. Mana dah pun kajing suk usyok hamta. Tu kajing suk cepi kan sah. Lem hamta dan pai yang. Tu sah nak tak ying. Tabang tu di kat kebagi air. Nama nomor udai menyok lah banyak. Wat ketiap nak kawai begini, saya kawai. Bapiru kalau besok, bat kipian sampai di, tomam yang kena dalam buah kemat cuti. Tapi kau kita bapang hantar, bat orang lagi, kahimau play kalau mana jantan. Rai bapiru kalau besok, bat kipian sampai di, toleh syakenti kata besok, bat orang. Wan hukum jong kene ka shnok jepi ubabit tambit